nta gihe kinini gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibihano abakomando babiri b'imitwe y'inyeshyamba ishinzwe guteza urugomo n'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Kongo bwibasiwe n'intambara. Mu itangazo basohoye ari kuwa kabiri, ibiro bishinzwe kugenzura imitungo yo mu mahanga AFOC bya Minisiteri y'Imari ya Amerika byavuze yuko byafata ibihano Gustave Kubwayo, wasobanuwe nka komanda w'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda unakora mu burasirazuba bwa Kongo, ukora ishami ryawo ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye. Ibi biro byanafatiye ibihano John Imani Nzenze uvuga yuko ari komanda akaba n'umukuru w'ubutasi w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ntacyo FDLR na M23 bahise batangaza kuri ibi bihano, ariko nanone itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika ryo ryagiraga riti FDLR na M23 byigaruriye ubutaka bikoresheje urugomo ndetse byica abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Kubw'igikorwa cy'uyu munsi, umutungo wose n'inyungu umutungo w'abantu byashyiriweho cyangwa se bibujijwe byavuzwe haruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bifatwa cyangwa bikagenzurwa n'abantu bo muri Amerika birahagaritswe. Leta y'u Rwanda n'inzobere z'umuryango w'abibumbye bashinja Leta ya Kongo gufasha FDLR, umutwe witwaje intwaro washinzwe n'abahoze ari abasirikare b'u Rwanda n'abahezanguni bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire ariyo Kongo y'uyu munsi. Byabaye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka 1994. Kigali yo ivuga yuko izi nyeshyamba ziteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande, Leta ya Kongo n'inzobere z'umuryango w'abibumbye bashinja u Rwanda gufasha M23, umutwe witwaje intwaro wafashe ubutaka bunini mu burasirazuba bwa Kongo mu mwaka ushize. Minisitiri w'Imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Scott Bessent we avuga yuko urugomo ruhoraho rukorwa n'imitwe yitwaje intwaro ruhuhura amakuba ajyanye n'imibereho inasanzwe nameze nabi ndetse rukaba ruteje inkeke ku nyungu za Amerika mu karere. Ibihano by'uyu munsi bishyigikiye igisubizo kinyuze mu mahoro ndetse yewe n'irangizwa ry'imeneka ry'amaraso ku butaka bwa Kongo. Leta ya Kongo na Leta y'u Rwanda byashishikarijwe guhagarika ubufasha ku mitwe yafatiwe ibihano nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025 yayobowe na Amerika. Ntabwo ari ubwa mbere abo mu mitwe yitwaje intwaro ikora ku butaka bwa Kongo bafatiwe ibihano, ariko izi ngamba z'ibihano zananiwe guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ariko se nanone ko kuvuga ari ugutaruka, ni gute FDLR yiremeye ingabo n'ubwihisho? Ubundi FDLR ni umutwe w'iterabwoba ugifite umugambi wo gutera u Rwanda uturutse mu burasirazuba bwa Kongo, ukamena amaraso y'abanyarwanda nk'uko wabigenje kenshi mu bice birimo ibyo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'igihugu. Kugira ngo ibi byose ubigereho, ushakisha uburyo bwinshi bongerera imbaraga burimo gucukura amabuye y'agaciro yo muri Kongo, guhinga no gucuruza urumogi ndetse no gucuruza amakara, amafaranga avamo akagurwa intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Nubwo FDLR yarushijeho kugira imbaraga ikanabona abarwanyi bashya bakomoka ku miryango y'abanyarwanda yanze gutaha, yewe igahabwa n'ibirindiro bihoraho mu bice birimo Rucuru na Warikare, yagiye ihura n'ibihe bigoye bamwe batekerezaga yuko biganisha ku iherezo ryayo. Urwango FDLR ifitiye abatutsi rwarenze u Rwanda rugera no ku banyekongo bo muri ubu bwoko, kuko aho yakoreye hose yarabishe, ibambura imitungo yabo, abandi rabamenesha, bahungira mu mahanga cyane cyane mu bihugu byo mu karere. Ndasa naho nsubira inyuma mu mwaka wa 2005, abanyekongo bakomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo barimo Pasiteri Jean Musumbu bashinze umutwe wa Mayimayi Raila Mutomboki ubizicyuya abarwanyi ba FDLR bari bamaze igihe kinini bica bene wabo. Abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu ngabo za RDC barangajwe imbere na General Rurankunda bafashe icyemezo cyo kurema umutwe wa CNDP mu mwaka wa 2006 wari ufite intego yo gutabara bene wabo bari bakomeje gutotezwa na FDLR cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuvuka k'umutwe wa CNDP kwagaragazaga yuko mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje gutera hagati mu ryinyo mu gihe abasivile bagirirwa nabi, leta yabo ikareberera abenegihugu bashobora kwifatira icyemezo cyo kwikemurira ikibazo. Abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyanga ni muri Warikare bari barambiwe ubugizi bwa nabi bwa FDLR n'ihohoterwa ririmo kubambura imitungo yabo. Mu mwaka wa 2008 nabo bashinze umutwe wa NDC, Nduma Defense du Congo, wari ufite intego yo guhangana nawo, uyoborwa na Ntabo Ntaberi Sheka. NDC yari yabujijwe amahwemo na FDLR
gusa yaje gucikamo ibice ubwo Sheka atumvikanaga na Guido Shimbirayi Mwisa wari umwungirije. Havuka undi mutwe wa NDCR. Imbaraga zarwanyaga izi nyeshyamba z'abanyarwanda zisa n'izigabanuka. Nyuma y'imyaka myinshi imitwe yaremewe kwirwanaho ihangana na FDLR. Mu kuboza kwa 2008 u Rwanda na Kongo byumvikanye mu kwifatanya mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba byahawe izina Umoja Wetu, bikurikirwa na Kimya kabiri. Byari bitero simusiga kuri FDLR byaciye intege bikomeye kuko byiciwemo abarwanyi benshi bayo barimo n'abayobozi benshi. Bamwe bafata icyemezo cyo gutaha mu Rwanda basubizwa mu buzima busanzwe. Mu minsi 35 ya operation Umoja Wetu yamaze mu ntangiriro za 2009 hishwe abarwanyi 153 ba FDLR barimo Lieutenant Colonel Anacre Hitimana waruzwi nka Gasasira Kabuyoya. Hakomereka 13, abandi 37 bafatwa mpiri, 103 bataha mu Rwanda. Ibyo byose byarabaye ariko FDLR ica umuvuno mushya. Nyuma y'igihe kinini yotswe igitutu impande n'impande, yafashe icyemezo cyo kurema ingabo iyikingira n'ubwihisho. Kugira ngo ibyo byose ibigereho yifashishije abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ubuyobozi bwa FDLR bwafashe iki cyemezo kubera yuko bwari bufite ubwoba yuko mu gihe kizaza uyu mutwe ushobora kugabwaho ibindi bitero bizawushegesha. Kandi koko byarabaye, birimo Sokora kabiri yahitanye abarimo General Sylvestre Mudacumura wayiyoboraga. Colonel Ritade Nshimimana Auguste wamenyekanye nka Bora Manase yabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri FDLR. Asobanura yuko uyu mutwe wafashe icyemezo cyo kurema imitwe y'abanyekongo bizajya bikorana, ikayicengezamo ingengabitekerezo iyita izina Nyatura risobanuye kunyatura. Icyo gihe uwe dore ko yivugiye ati, njyewe nagiye gushinga Nyatura ku mabwiriza General Omega n'umugaba mukuru wa Foka, ampa amategeko ko ngomba kwiyegereza urubyiruko rw'Imasisi na Rushuru kubera yuko FDLR yari imaze gutakaza imbaraga nyuma y'intambara yitwaga Mutomboki. Baravuze bati, genda ubiyegereze ubabwire ko abari kuduhiga nta bandi, yuko ngo nubwo bavuga Mutomboki ngo nagakingirizo inyuma yabo hari undi muntu witwa Mututsi. FDLR yatangiye gutoza imitwe ya Nyatura yari imaze kurema mu 2010 yifashishije ahanini umutwe wayo kabuhariwe uzwi nka CRAP uyoborwa n'Urakabije Guillaume nk'uko Colonel Bora yakomeje kubisobanura. Imitwe ya Nyatura yavutse ku bwinshi kandi yose ikora neza nka FDLR. Itandukaniro riri ku nkomoko gusa, aho abarwanyi bayo bari bumvikanye yuko bavuga yuko bashaka kwirukana ku butaka bwa Kongo umututsi wese aho ava akagera. Mu mitwe ya Nyatura izwi cyane harimo Nyatura Domi uyoborwa na Dominique Ndaruhutse, Nyatura John Love, Nyatura Kasongo, Nyatura Jean Marie, Nyatura Kigingi, Nyatura Gatuza, Nyatura Bazungu, hari kandi Nyakura Karume ndetse na Nyatura Karume. Yabayo na FDLR, umugaba mukuru wayo ni Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega. FDLR yagize anayifata icyemezo cyo kwiyegereza umutwe w'abahunde washinzwe mu mwaka wa 2010. APCRS ni umutwe uyoborwa na Janvier Karayiri kubera yuko iyi mitwe yombi ihuriye ku rwango ifitiye abatutsi n'umugambi wo kubarwanya. APCRS yakomotse kuri Pareko Hunde yifatanyije n'ingabo za Kongo mu rugamba zahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ubwo wafataga ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. FDLR ntabwo ikorana n'imitwe ya Nyatura na APCRS gusa, ahubwo biranivanga mu gihe hari gahunda yo kugaba ibitero byo gusenya izi nyeshyamba z'abanyarwanda bikambara impuzankano imwe bikavuga ururimi rumwe. Uretse kwivanga n'abarwanyi b'iyi mitwe, abarwanyi ba FDLR bahindagura amazina, bagahinduranya za batawe kenshi, bakivanga n'abanyekongo nk'aho ari abaturage bakabana nabo. Kuva mu mwaka ushize, ingingo yo gusenya FDLR yagarutse cyane mu biganiro mpuzamahanga no mu bitangazamakuru mpuzamahanga kubera yuko leta ya Kongo yemereye u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingabo zayo zizawusenya mu rwego rwo gushakira akarere amahoro arambye. Leta ya Kongo ntabwo iratangira kubahiriza iryo sezerano, ahubwo ingabo zayo imitwe ya Nyatura na APCRS yibumbiye muri Wazalendo bikomeje gukorana na FDLR mu gihe bihanganye n'ihuru AFCM 23 rigenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umushakashatsi w'umunyekongo Dr. Alex Mvuka
ahamya yuko FDLR n'imitwe ya Wazalendo bimeze nk'impanga, bityo yuko bitashoboka yuko uyu mitwe w'iterabwoba w'abanyarwanda wasenywa mu gihe Wazalendo ikiriho. Kugeza muri Kamena 2026 FDLR ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare azwi nka Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yemeza yuko bafite benshi barenze aba bantu batekereza. Dr Mvuka we agaragaza yuko FDLR ikura abarwanyi mu banyarwanda bagera ku bihumbi 500 banze gutaha, ndetse n'abanyekongo yacenjejemo ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi, kandi ko n'imitwe ya Wazalendo iyongerera imbaraga kuko bikorana umunsi ku wundi.